Good morning, everyone. Today I visit Cambodia, and then I have an opportunity. My brother and I have an opportunity to visit Jiso Mountains. So on top of Jiso Mountain, there's a temple there. They say that one of the oldest temple in Cambodia. It's probably a pre-Angkorian period. Okay. Well, I don't know why. It's quite a challenge for me to walk up to the top of the mountains. But let's see, it's about 5 meters, 500 meters, not 5 meters, 500 meters to get up to the top of the mountain. Oh. Okay. All right. Woo. Okay. Okay. Oh. All right. Okay. Almost get there. Okay. All right. Woo. 10 ឆ្នាំទៀតខ្ញុំឡើងរួចទេទី 10 ឆ្នាំទៀតឡើងខ្ញុំមករួចទៅអូហើយឡើងទៅដូចចតទៅនេះហ៎ដល់ហើយ Okay. So we dig on top of the mountain now. ណាប្រាសាទអត់ឃើញលើយ៉ា Okay. Okay. Oh. All right. Woo. A slide. Oh. Anh ấy kì ơi thử ai bàn à? Dạ. Thực cái đá ngựa thử ai bàn đấy. Dạ. Dạ. Hơi to năm ở đó đấy. Cái hộp bị phật cái slide như thế là mình nằm. Ồ, dạ. Ồ. Chẳng dục quân mấy cá thì á. Đã học nó đã phổ thập quân mấy cá. Gì đấy. Xạ mờ bằng tầng đấy. Ồ. Hả? Chẳng miên à? Làm một đầu nữa. Ok. Thế nào, chùa Bồ Sát ở hả nữa? No lơ.
Okay, so we almost reached to the top of the mountains and to see the Prasat Jiso on top of the Jiso mountain. Built probably pre-Angkorian here. Pizza. Chi lan nó đau rồi. Chị Lan máu xua Lan một lượng đi Má. Khmer Khmer Campuchia. mà Campuchia ở đây ở Việt Nam Khmer gì Khmer cả okay. Okay, so there's a temple here. These three Angkorian temples. I think you can try to go up here. Vợ làm mà đi xuống. Dương up đi. Yeah. Tình hồ á. Yeah. Okay, so we on top of the mountain now. You see a lot of modern temples, and we want to go to see the ancient temples. You can try to go up here, but we didn't do it. I think the local asked us to stay on the base so they can sell us food there. Okay. Đau lỗ thiệt. Mà dừng lại được nhé. Một. Mày phone đi đấy. Dạ. Vật lột không nào lực. Okay. So so here the ancient temple of Jiso, one of the oldest temples in Cambodia. As you see here. Huh? Đầm Rang Phnom. Oh, anh thống á. Kéo Rang Phnom. Rang Phnom. Rang Phnom. Rang Phnom. Okay. Chắc đầm Rang những bạn đi đầm Rang Phnom. Okay, there we go. So we reached the top of the mountain. There's an ancient temple here. Not too many visitors here. This is a free Angkorian temples. Okay. Ah. Okay. There we go. See, that's a free Angkorian temple. Probably, I guess, built during the 500 to 600. Okay. I'm get sweat now.
Okay. Oh. Here. ចិត្តដីហ្មង จะมีสลัดอะไรนะสลัดจะ គឺអានេះលុបអស់ហើយ ยัง Okay. Oh. Ooh. Oh. សោះទេឥឡូវតែពីម៉ូតូរឿងវាអស់ អញ្ចឹងអញ្ចឹងការប៉ັດមែនតើទៅបើយើងមិនមែនតើអាពួកនេះវាមិនមែនជារឿងល្អ តែទៅចោល ពួកនេះគឺកំណត់ចោលគឺដល់ចោលមែននៅតែចោលគាត់តែពីផលពីមុនហ្មងតែចេញវាទៅជាហ្នឹងតែចោលហើយហ្នឹងទៅក្នុងនោះនោះវាក្នុងនោះអាចឲ្យទៅពីទឹកស្រក់ហើយដល់ចាំពីវាទៅពីថ្ងៃទៅថ្ងៃទៅថ្ងៃយកបានទៅទៀតទៅខតៃមួយណា มา ខ្មែរ